الحديث 70 بعد 100 حديث جبان إجيت يوم باوتين درندين منع ابن جميل وسالك وهدي جنبل زكاة وخالد بن الوليد ودو كان ينكدي سالك جنبل والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عباس بابرا ونلا دون بجند كيسيوني مودum فايدون دو ياما بيدو سالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلادو بجمع كيسيوني مون بماكي ما ينقم ابن جميل إلا كان فقيرا ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا بماكي وندما يدرالي ما أنيرالي ابن جميل أورو ويدرالي سوانا تود هرك وباس فأغناه الله تعالى ألا تودهم الإلمو ورنكي هنك لجيل سار النعمة فالله الإلمكم وأما خالد إنكم تظلمون خالدا أنهم أنتوني بخالد سوي وسالك إتو دزكا هراي أنتوني موني سبوندم فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله waɗi kanko o jogitino ke dolokkaji makko wattiteɗi haɓeɗin dolokkaji makko haɓirɗi ɗin kañum e aalaji makko haɓiroyteɗi ɗin fof fi jihaadi o ƴettinoke ɗum ɗon fof o waɗani fi sabilillah joni noon ko honno o salorto ittude zakka wa amma al abbasu amma abbas e oɗo ɗum ko ɓappirawo maɓɓe on fa hiya alayya wa mithluha e maki haray on ɗon zakka makko on ɗo no fawilan e sifa ɗum ɗon kadi yani hikka ɗo e nandi e hitande kadi go arande fof no fawila thumma qala reftiniraɗo maki ya omar ko ayi omar ama sha'arta anna amma rajuli sinu abihi ene omar a famali a so'ali wondema bappirawo aden haray no nanditi e ben makko e ko landal algaribu kono ɗen ka hadis أولا ما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله كوني ما نارندو ترغل كلمات دينغا ينقم بكسر القاف ويقول ينقم وغرق قاف ونمر أبوشالي معناه كوني فرم ما ينكر دوني أن يدرالي وهذا السياق سوغورد يوتردو معناه عند البلاغيين no yimɓe balaaga ɓen firita ɗum ɗon ta'kidun lidammi bima yushbihu almadh ko tentingol ŋiñoore kono hara no nandintini ŋiñoore nde wasimanta e woni jommum ma wasimanta e mo woni kono hara ko tentingol wonde makko wondi ɓangingol ayiɓe mo waɗi on kono hara ina ko wayi wasi no waɗi direct no wawi wasi tawi mo yewtannowa mantudemo kono inde ŋiñimo nde aybinimo وهو من لطيف الكلام دونك يكونغول تواينغول نو سومي يعني كونغول إيطالي نو سومي نبي دون متفاهم ثانيا اعتاده مفرده كوني دون كوني غوتو منكم اعتاد بفتح العين وورغ العين بوجال دو والاعتاد كوني اعتاد الآلات الحرب ko aalaji haɓirɗi ɗin aalaji geere ɗin mina silahi immorde e jogoranji wa gayri e ko ina ɗum ɗon ko tata haɓirte ka geerɗi salasa tati on sinu wa abihi hada tashbihun lil akhawayni ko nandingol musidɓe ɗiɗo fa akthara e ko ɓuri ɗum ɗon min abin wahidin hara ko ɓe jeedaɓe ko ɓe baaba gooto wahum furuuhu ara kamɓe ko ɓe calɗi makko kan nakhlatayni fa akthar wano wiigol tamaroje ɗiɗi e ko ɓurɗum e taftariqani min aslin wahidin hara ɗen tamaroje ɗiɗi serti kono binder nden ko wootere waɗi caltini ɗiɗi wa sinu bi kasri sadi o wi ko wiyete kon sinu waɗgol saade on poccal ley wal mislu ko ɗum wigol ko yeru ma ɗum anayi on ibnu jamil bil jimil maftuhati waɗugol jim on ngara ko jim on ko poccaɗo dow
بعدها ميم مكسورة نباو جيم دون كدي ميم ودا جلي سماه بعضهم يوغا مبيدum wi'imo o wi o ɗo wigol ɗum andina inde makko tigi jantaɗo ko ɓiɗɗo jamil woɓɓe noon innimo ko husaynan ko noon o wiyete wa ba'duhum abdullah woɓɓe inni ko abdoullahi o wiyete المعنى الإجمالي في الموضوع بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نلاد صلى الله عليه وسلم بإمني سيدنا عمر أولو للجباية الزكاة في موضوع كعادته ونبود المأمن النوم في بعث السعات إمن قل ينتو بزكاة كعباس بن عبد المطلب ببرا نلادون صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد أولو كان ينكدي وخالد بن الوليد وابن جميل كاتا تاي مجانت مفالا فاندري بجكا بمعنى مجانت بسليد جنود زكا فجاء عمر سيدنا عمر علي الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي سيدنا عمر علي كان لا دوي مولتو هؤلاء الثلاثه بيدو تسليد جنود مزكا فقال صلى الله عليه وسلم لا رجل كسون بماك اما ابن جميل اما ابن جميل اودو فليس له منعها ومرانغانتو كو سالوتو جنغول زكا كو هاديتا جنغول زكا الا انه كان فقيرا سوانا توني هادي كو باسو فاغناه الله وغالديني كفرا o jaɓɓori yani o yoɓiri nema allah mo allah nemiri mo on o waɗi battiti wa shukrahu nukran jarnugol mo ngol ɗum woni dulla wa amma khalid oɗo fa innakum no onon taslimunahu on toñaymoni ɓe gawlikum wigol moɗon mana zakata o sali keytude zakka wa kadi ihtabasa adra'ahu wa atadahu kanko o jogitinoke dolokkaji makko o moɓino dolokkaji makko haɓirɗi kañum e jogoranji makko alaji makko haɓirɗi fi sabilillahi fi lawdina allah ngal o moɓino ɗum ɗon o waɗi ɗum ko yahira haɓiroya jihadi o jonnino ɗum ɗon fa kayfa yaqa'u minhu zakat honno zakka o yanirta e hoore makko fa kayfa yaqa'u minhu man'u zakat ko honno makko wonno wonirta wonde ma o haɗi sahari ke jonnude zakka takarraba ila llahi ɓattorɗo allah taala to ɗum bi infaqe e nafgugol ma la yajibu alaykum ko waɗɗake makko wono dolokkaji makko e alaji ko jonni ko haɓiroya fi sabilillahi ɗum ɗon waɗɗora woni alal farilla e makko wono tawir ɗon zakka on no woni farilla e hoore makko joni noon o waɗino ɗum ɗon summa huwa yamnau ma awjabahu llahu alayhi on tuma o waɗino ko tata waɗɗinaka e makko yo ittu o salo noon o salora ko allah waɗɗini kon e hoore makko fa inna hada baidun ɗum ɗon woɗɗitika jaɓete wa imma li annahu ja'alaha adawatum ganniya ka jihadi mo gollitirte ka jihadi wal ashya'u allati lil bunyati ɗimpiiji maritorɗi yani huutorɗi laysa fiha zakatun zakka fawakidi li annaha ko waɗi kanji laysatu min al amwali namiya ɗi jeyaka e jawle wonɗe ɓeydade bitti jarate ɓeydora e julayagal wa gayriha e ko hina julayagal e noone no jawle ɓen ɓeydorta wa amma al abbasu amma abbas e oɗo faqad tahammalaha sallllahu alayhi wa sallam anhu nelaɗo ronditanike mo zakka on wa yahtamilu anna dhalika o wi no gasa noon wona e ɗum ɗon ɗon ƴettugol nelaɗo fawtanagol mo zakka on li maqamihi wa manzilati sabu tawde ko bappa nelaɗo ma ɗum imo hiɓɓodiri e nelaɗo on e nokku makko on e darde makko e ɗum ɗon qawluhu ko nelaɗo makko ama alimta anna amma rajuli sinu wa abihi e a anda e umaru gorko bappira waɗenno kono wawi way yeru ben makko sifa ben makko wa imma ma ɗum hara ɗo gasa ko nelaɗo ronditanimo li annahu gaddama zakatahu li amain gasara o jonnino zakka makko on nelaɗo o adintini yani o waɗino adintingol zakka on fi duuɓi ɗiɗi faqad tasallamaha nabiyu sallllahu alayhi wa sallam ara nelaɗo on hendinoke ɗum ɗon joni noon si ɓe andi ɓe hendinoke ɓe haaju aray andi kay ɓe maka ɓe fawtanike mo wa yadullu alayhi no tindina e ɗum ɗon kadi ma warada bi sanadin daifin ko ari e tugorde rowde an ibni masudin ko tuttuna e abdoulah ibne masud radiallahu anhu anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam wonde annabijo ɓe jami kisoni mum taajjala min al abbasi sadakatahu sanatayn nelaɗo heñoranno abbas yo jonnu zakka makko on fi duuɓi ɗiɗi
ما يؤخذ من الحديث وجدتكم يا حديثهم أولا مشروعية بعث الإمام الصلاة سعاة لجبات الزكاة jibaade o wi sar'ineede immingol imamu on ƴantoɓe zakka ɓen yani immingol yahooɓe fi ƴantugol zakka on اثنين جواز شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يجبره no dagi kadi en faami ka hadise ɗo no dagi wullitagol ɓen imminaɓe no dagi ka ɓe wullito e hoore on saliɗo jonnude zakka on ɓe wullito e tawɗo no wawi forsude mo ha o jonna zakka on an ila man yujbiru ala adaya e o wawɗo mo forsude ha o jonna zakka on wa mislahu fi shakwa sifa muɗum ti ka wullitagol kullu mumtani'in an wajibin no sella ka wullite e kala saliɗo ko waɗɗi ɗum wullite e hoore wawɗo forsude mo ha waɗa ko waɗɗi e makko kon aw fa'ilin muharraman ma hara ko wonɗo wadde ko harmina wullite e hoore makko ka wawɗo mo haɗude waɗugol kon ko harmina ثلاثة وبه من جهد نعمة الله عليه شرعا وعقلا o wi no kanugol e hoore on neɗɗo tawɗo yeɗɗinema allah on ka sharia o ka haqqille o si allah nemini goɗɗo o salike ittude jonnude ɗon ko allah subhanahu wa taala ƴantimo kadi yo jonnu e hoorle ko allah neminimo nema ɗon ɗum ɗon haray no kanani on ɗon neɗɗanke sabuna ko neɗɗo dulluɗo si wona ɗum si a okkori goɗɗo ha gasi a innimo an kadi ƴettu okkora oɗa ko allah okkorimo anni ƴettu komi okkorma kon okkora oɗa ɗum ɗon o hana salade ɗum so on ɗon salike ɗum haray ko ha ɗon guddan hatti وي أربعة نيون أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله إنه بيجي تقول إنه وضع درنرا في لا والدين الله كان يعني كهوت ريك في دين الله أو المعدة للاستعمال ما دون يبلورا في كل تلقل ليس فيها زكاة أن عندي لو نرى زكاة وتأكل وذلك ولد على أن عذره في منع الزكاة وأن كانت أولو هذا جن زكاة أولو هو جعلها وقفا في سبيل الله ووأقول لهم وأجر لهم ودرنا في الله أو على معنى أنه جعلها معدة ما روى لهم إبلرا للاستعمال في كل تقول والبنية كانوا هم مري تقول ألدي نقول خمسة جوي جواز دقول جعل الأشياء وأقول بيجي وقفا لله tawa ɗum ɗon ko darnirgol fi allah bi mana waɗgol ara fi allah tawa ko kanko allah subhanahu wa ta'ala joddi ko heɓoto e ɗum ɗon e tono mum fof o ɗaɓɓiri ɗum ɗon wano joni darna ittanteɗon wa yuhtamal aidan ino jorte kadi ifaratu jawasu tahammuli zakati amman wajabat alayhi e ko wano noon kadi ino ƴette kadi nafi faamugol dagagol jogitagol oɗo zakka yani fawtagol zakka on e on mo waɗɗi e hoore muɗum ronditanago
basi unakuwa kwa hali maana hapa ni hii kwa John Gol wala ni huni la John la
Ibnu Jamil on ɗo may maraba yo heɓi ɗon ala to ɓe hiɗa wawa ñawlade konti jakka on wallima ha joni ɗo ko ittante jakka joni ɗa wawi ñawlade ka konti jakka wallima ɗon si tawi hitanden ɗum ko fawi ɗon wo ko jakka on handi ara a ñawlino ke jakka on ha juyana ɗo joni goɗɗon miskino Allah nanggama ɗo fi ñamani Allah rewe tawa ko ñawɗiɗo fi alɗira ha o nangue ɗo tawa nokku ala ka rewe tawa on sokkoyte on bon an noon iɗa mari ɗo 50 millions iɗa andi ɗo e ko arata no gasa hara woɗi ɓeydi sina hara koko tijjaka waɗi kono an hiɗa andi on say ko a yoɓoyowo jakka iɗa wawi ƴettude ɗo ɗen kalkilayeru ɗin ɗon on ko jeli yaltinoyta ka jakka sa andi ɗi yaltinoye jakka yeru ha sabakawi iɗa wawi calculde ɗin ɗon ɗen yoɓanamo o sotto windaka konti jakka andi aray a ñawli yani nulaɗo Allah sallah alih w sallam laɓɓini ɗo Abbas wonde kanko emo ñawlinomo jakka fi duuɓi ɗiɗi yani jakka no itta Abbas no itti jakka fi duuɓi ɗiɗi ñawli nulaɗo ɗuwa oɗo jakka makko on no jungo am mi koye konti am woni fi yeru mum kadi mi mana duuɓi ɗiɗi nam ويدل عليه نتيجنا يدلون من قوله ما كفنا لا دخل ماكي أما علمت أن ذلك أي عمر أن أما الرجل وأن نبقى قرق سن أبيه ko yeru ben makko sinu abi ko yeru ben makko ma wiya ko ɗimmo ben makko yani bappa ɗimmo ben makko ko yeru ben makko hunde seeda si wona tun e ɓadagol ngol kono si oɗa ala ko oɗa wonti baaba si baaba ala ko bappa woni wontude baaba
gorko bappa neɗɗo ɗum waɗi ko yeru ben makko ɓe makko ka teddingol mo e kagol mo wa imma li annahu qaddama zakatahu imma ma tawde ara kanko o alintinino zakka makko on li amayni ɗi duuɓi ɗiɗi ko sifanno ɗo kon faqad tasallamaha nabi sa sallam bundaɗo sa sallam hendinoke ɗum e makko wa yadullu alayhi atinna ɗum ɗum hadin daifi mode ɗowode lowde an ibne abbasin an ibne masudin radiallahu anhu ko itta ibne masud radiallahu anhu anna nabia sa sallam adinaɗo sa sallam taajjala ɓe alintinno ɓe alintinano min al abbas mode abbas oɗo sadakatahu zakka makko on sanatayni duuɓi ma yukhadu min al hadis ko ƴettete kam mode hadis on wahid go on su'atu li ibadi zakat ko sar inede immingol imam on as-su'atu jantoɓe zak as-su'atu jantoɓen yahoɓen li ibadi zakat fi moɓugol zakka on mashruiyat ko sar inede ba'sul imam immingol mamijo yani ɓe almamijo imminta as-su'atu yahoɓen li ibadi zakat fi nayi jawazu shakwa ma nimtana'a min az-zakat ko dagagol wullitagol immorde on halitiɗo immorde on saliɗo min az-zakati wullitagol e hoore on saliɗo yettude zakka jawazu shakwa ko dagagol wullitagol ma nimtana'a immorde on saliɗo e hoore on saliɗo yettugo zakka on ila man yujbiruhu ɓaade o wullitagol kullu mumtani'in kala on saliɗo an wajibin kay ko waɗi kon yalla ka sharia aw fa'ilu muharraman ma waɗa ko harmi aw fa'ilu muharramin ma waɗa ko harmina wullitagol e hoore makko ko noon kadi no dagi waɗi alif yeeso fa'ilun muharraman ma waɗa ko harmina aw fa'ilu muharraman ma waɗa ko harmi yalla ka sharia ara en dagi wullitagol e hoore makko faade on e forsayɗo mum haɗan man jahada ni'matallahi alayhi shar'an wa aqlan ko kaanugol kaanugol on sal on yeddu nima Allah on e dow muɗum ka sharia o ko haqqilewol arba ana al ashiya al mawqufa fi sabilillah wonde piiji waɗaɗe waqfu fi sabilillah tanna fi Allah fi ko nafi fi Allah on awil mu'iddati istimal ma biladi fi dulli fiha zakat ala ibn zakat وذلك على أن عذره وذلك إنه على أن عذره وند هنقام مفهوم في من الزكاة في حسب الزكاة هو جعلها وولي ووقفهم في سبيل الله كدارنا في سبيل الله أو على معنى أنه جعلها معيدا معنى وند ولي ɗum heɓila ɗum istimale fi gollitirgol wal eniya kañuma e ke marugo keye hamsa jawasu ja'lu asya daga ko wargo piiji ɗin waqfan lillahi damugol fi hokkugol Allah ta'ala wa fi sabilihi e fi nafugol e kilawol makko kan أما الاعتذار عن العباس أما قامتنا بنقول كي عباس فيحتمل مقصر ون إفادة جواز أن يتقبل تعجيل الزكاة يتم الزكاة يحتمل نتيجة إفادة جواز تحمل الزكاة أن يقول تقبل رمتك الزكاة
amma wajaba alayhi wajabat amma wajabat alayhi kay on mo waɗɗi e dow muɗum o yugo adde o woɗɗintine an yamna al abbas zakata e gayri usuli o woɗɗide abbas saloto ittude zakka on saba ta'azzur am ko hol ɗum kadi mawningol bappa mawnugol bappa bappa ko mawni o kabiru haqqihi e mawnugol haqqe makko on ene place makko on li annahu bi manzilati l abi tawde kanko ko jippogal en ko place baba baba ala ko bappa